nihereyeho ni mushiki wanje. Abandi abantu bose tuvugana muze hano. Yes. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yacu. Bwana asifiwe. Hari izindi mutegereje zirenze ibi. Ari nyuma yanje hari imiriro mwo. Nishimiye ko Yesu ankunda. Amen. Mana ishimwe. Ntago ndasaza, ndacari muto. Ariko biza bintera imbaraga. Yenda kumwe n'abarumuna banje n'abashiki banje. Yes. Aba bose kugera kuri uyu baravukana. Siwe mfura harya. Dushimiye papa wiwe. Uyu yitwa Narada. Ni mama mdogo muri famille. Apangaye. Abantu bapanze bari hano muzamuri ibiganza. Imana bahumugisha. Zumbwereka abantu bapanze Rwanda. Je nari maze imyaka 10. Uyu yitwa Elizabeth. Ni umukongomani mwene wacu. Wo mu bundi bwoko butari ubw'abanyamurenge. Garimba. Garimba. Nasikia mimi nimetosheka, Bwana Yesu maishani mwangu, sioni haja ya kutangatanga. Aho Ali ngwino yitwa Alice Grace. Abantu bose bavukana na Grace muzani imbere. Nihereyeho ni mushiki wanje. Abantu bose tuvukana muze hano. Yes. Bwana sifiwe. Imana ishimwe. Murabona bisa neza? Birasa neza cyane. Uku haryo turi bangahe? 6 7. Twasize abandi 3 mu nzu. Namuzehe ubwo namukecuru. Amen. Timubwire ngo turaririmba indirimbo nyinshi. Sitabwiye ngo twaririmbye ya mbere. Tuge kuririmbiya. Zamukaho note papa. Gra. Uyitwa Eritie. Okay, nije mukuru. Hagakurikira uriye Patrick. Hagakurikira Kamwiza. Hagakurikira Ndinda. Hagakurikira Fiye. Hagakurikira Eritie. Hakabona gukurikira uyu nguyu. Abandi basigaye bakurikira. No kuvanga uko dukurikirana twese turi hano. Amen. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yacu zitumye irongera kubaba iriba ry'amashimwe. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yacu zitumye irongera kubaba iriba ry'amashimwe. Bwana asifiwe. Hari izindi mutegereje zirenze ibi. Ari nyuma yanje hari imiriro mwo. Ngana we ririmbi kuri. Nishimiye ko Yesu ankunda. Arankunda. Arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda. Ubwo nakwiriye. Nishimiye
ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Amen. Kuvuga ngo aba ndabavuze bararangiye. Turashimira mukecuru na muzehe. Nta muntu waduteye inkunga ku matike. Tuza tuvugana ubushize narabishuriye bose. Ndavuga guhera bari bataratangira akazi. Uyu mwaka mbwira Patrick na Kamwiza na Ndinje. Namwe. Amen. Mana ishimwe. Ntago ndasaza, ndacari muto, ariko biza bintera imbaraga iyo ndi kumwe n'abarumuna banje n'abashiki banje. Umwana yageze kurwara igihe kinini, yabivuze barabanyinje sinabaye mu mwami. Ndishimana ko grace ari hano. Ndashimana ku bwandinda, twageze hano ararwara cyane pe. Nije muntu wabanaga nawe. Uyu mugabo Evangeliste ni wamusenge. Sinja muri detail nyinshi cyane. Ndashima Imana ko ari hano. Usubire inyuma Imana bamugisha. Mugume kuri wa murongo mwari muri ho. Yes. Sama ngwino. Mukuru wiwe ari he? Fiye. Aba bombi nabo baravukana. Amen. Ndagira ngo mbabwire ko nta muntu wigeze utera abana inkunga kugira ngo bakatishe itike z'indege. Akubwo abavyeyi baba bana baravukana bombi, barabishuriye. Iyi ni incuro ya kabiri babivuze. Baraza mwivuga butumwa. Uyu yitwa Fiye mu impundu niko. Yitwa Samaza Imakire. Imana bamugisha. Twihute. Papa wiwe ari he? Mwari ngwino. Yes. Yes. Yabivuze ni mugoroba. Uyu niwe mukobwa wiwe w'imfura. Yeah. Barazanye mwivuga butumwa. Barakoze kumwishurira. Kandi mu minsi mikazo utangira akazi nawe azoza kwishuriza. Imana bahumugisha. Yes. Mwari garukano. Ngwino mama. Nari nibagiwe abavandimwe biwe bose nibazi uhereye kuri Bizoza. Abo bavukana na mwari mu Gasore. Muze hano imbere. Aba bose bava mu ndimwe usibye uyu mwana w'uyu. Mwegera imbere. President yasotse. Mwegera imbere. Yes. Aba bose kugera kuri uyu baravukana. Uyitwa mwarimu Gasore. Zamwita mwarimu jewe. Uyitwa Ange, uyitwa Kirenga, uyitwa Bizoza. Uyu n'umupapa nawe afite umugore n'umwana. Imana bahumugisha. Isubira inyuma ko ndihuta. Tugeze he? We nakuvuze maye ngwino. Abantu bose bavukana na maye nibegere hano. Narenze ndi. Sorry. Nyangana. Narindenze Solange. Uyu nguyu nawe tubana na mukuru wiwe ariko mukuru wiwe ntiyaje kubw'impamvu z'imirimo. Yitwa Solange. Imana guhumugisha. Dushimiye papa wawe ko yakutegeye ukaza. Maye ngwino. Abantu bose bavukana na maye ni muze. Aba bafite bene wabo benshi hano muyakome cyane. Yes. Imana bahumugisha. Practice za mbere za gospel cyangwa se repetition za mbere za gospel zabereye mwabo. Mama wiwe n'uhagarariye abavyeyi bose bafite abana muri gospel. Utwa Obama. Yitwa Obama. Kandi iryo zina rizokugira ubushobozi mu izina rya Yesu. Isemaye ni izina ryawe. Witwa Jane Hope. Mufate iryo irindi riragoye. Witwa nde papa? Ezekiel. Ezekiel.
banyita Eto. Eto, Imana ibahe umugisha. Musubire inyuma. Uyu yitwa Joy. Numuririmbyi mwiza. Mwaramwumvishije sinsubiramo. Imana iguhe umugisha. Iwe nta wundi barazana mwabo baracari batoya. Siwe mfura harya. Dushimiye papa wiwe. Uyu yitwa Narada. Ni mama mdogo muri famiye. Imana iguhe umugisha. Hari mukuru wiwe nawe yagiye gushaka ifaranga muri mene. Imana iguhe umugisha. Uyu yitwa Elizabeth. Ni umukongomani mwene wacu. Wo mu bundi bwoko butari ubw'abanyamurenge. Ndamukunda cyane. Imana iguhe umugisha. Aho Ali ngwino. Basaza be twarabakira ariko ntiturabemerera kuririmba. Turacatubigaho. Yarata ko baramenyera. Yitwa Alice. Imana iguhe umugisha. Mama wawe yarakoze kwemera kuza. Uyu nguyu ise ni Revera waba bagabo. Ndarishiza ari ndengera n'umupangayi wabo. Ndenge ngwino muravuka naze. Nuwanyu nabize nuwanyu. Numva apangaye. Abantu bapanze bari hano muzamuri biganza. Imana ibahe umugisha. Zumwiharika abantu bapanze i Rwanda. Je nari maze imyaka 20 ndi umupangaye. Imana iha umugisha abantu baza bapangira abandi. Imana ibagirire neza. Aba nabo baravukana. Uyu yitwa Ndarishize, uyu yitwa Yvonne, uyu yitwa Ndengera. Ndengera afitiye umumaro umujyi wa Phoenix ku buryo ntobabwira. Twagize abacuranzi benshi muri Phoenix ngo tumare tubura abacuranzi badufasha mu ndirimbo noneho bo bakagira akarusho ko kudufasha no mu mukunga. Sinzaba bacu bamushogoye. Araza komande kuva i Burundi yamatibuka muri Arizona. Imana iguhe umugisha papa subira hariya. Murakoze. Aho ku uyu yitwa Nkumi Nziza amaze iminsi hano ariko ndi yaje gutura azogaruka. Niwe secrétaire général wa gospel. Imana iguhe umugisha. Aho esa ngwino. Uyu nguyu mwarimu ari he? Umugore wa mwarimu ni mukuru w'uyu. Akagira n'undi mukuru wiwe tubana muri gospel tiyaje kubera yitwa Mutesi n'umumama afite abana umwana mutoya. Imana iguhe umugisha. Yitwa Esther. Abana bavuze. Aho kundi yaremye. Uyu ni umugabo. Afite umupapa. Sorry. Afite umugore. Afite umugore. Uyu mugabo afite umwihariko. Ari mu bantu ushize twakoze concert live recording yamayishura sare wenyine y'abazungu. Murarinda muva hano mutaramwumva avuga. Murarinda muva hano mutaramwumva avuga. Azavugisha ifaranga. Kandi abo bantu bazaboneka hake. Imana iguhe umugisha. Aho ndi mubera uyu niwe president avukana na bariya navuze. Egera hano. Uyu niwe president wacu. Niwe tuyoboye. Imana iguhe umugisha. Barakuvuze cyane singutindaho. Mutangacu. Winoga na mukawe nanone. Yebe mukomera amashibano. Bano bana. Imana ibahe umugisha. Turabakunda kandi turabubaha. Tuzirikana imirimo mukora muri uyu murimo. Twatangiranye na Mutanganshuro ngo buca arashaka. Turamuririmbira mu bukwe. Turamuririmbira mu bukwe. Ngo azane kandi mwarakoze kuduha umugeni mwiza. Imana ibahe umugisha. Nawe araza. Imana ibagirire neza. Bitana ari he? Banza urinde. Bitana ko kari he? Si mama.
mukomera amashi bano bantu n'abaterankunga bacu. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Uriya mugore agira umutima mwiza, agira umutima w'umweru, kandi azahita kubashitse. Siko Imana ibahe umugisha. Ngabi ngwino, musaza wawe ari he? Ai, agira musaza we nondo waririmbye mbere. Haraho aribyo bagiyemo na Prince, ni babiri aribyo babatumye. Igira hano harya kakarimbo k'igiswahili zuririmba nakaye. Zamukaho Terezo. Sinyize la 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 la. Garimba Garimba. Nasikia mimi nimetosheka, Bwana Yesu maishani mwangu, sioni haja ya kutangatanga sababu ya shida na matatizo. Alitembea Yesu juu ya bahari, nami nitashinda kama alivyoshinda. Alitembea Yesu juu ya bahari, nami nitashinda kama alivyoshinda. Kisimama kwa Yesu kwa miguu miwili, takanyaga shida na matatizo. Alitembea Yesu juu ya bahari, nami nitashinda kama alivyoshinda. Alitembea Yesu juu ya bahari, nami nitashinda kama alivyoshinda. Dukomere Imana amashi. Imana imuhe umugisha. Oya, nabonye Boaz. Papa. Dukomere Imana amashi ku bwa Boaz n'umuvandimwe wiwe. Imana ibahe umugisha. Aba ni abacuranzi biwacu. Mwumva ko Yesu afata bazi. Uriya niwe mucuranzi wa mbere tugira wa piano muri Arizona. Ababyeyi be batuye hano hepfo. Hajya bahita gute? Hehe. Mwahumvishe nimwe muhazi ndaza kwavuga nabi. Imana iguhe umugisha. Turakwishimiye cyane. Amen. Narondogoye ndasoje. Muhaguruke aba bakozi b'Imana. Naba papa sino bavuga mu mazina, ariko muzukuri dutewe ishema namwe. Murabizi ko muri abanyamuryango bacu. Tizikobaha mikrofone ngo baririmbe, mwosohokana mukadusiga hano, ariko umurimo baza bakora baraza kuwukora mu kanya. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Mwagize neza. Tunezererewe Bishop. Yeme dukomere Imana amashi ku bwa Bishop. Bishop mu zubahiro byawe twemerere uhaguruke. Mwihangane gato. Bishop turagushimiye. Je ku giti cyanje ndagushimiye. Wosanga nahani wanyu bihaba, ariko nje nshika muri Arizona narabihasanze kandi siho. Nabo twabanye mu Rwanda barabizi. Hari abantu benshi simbo bahose bavyeyi bashumba, ariko ndabizi ko hari abantu shumba benshi batarumva uyu murimo dukora. Hari nabaza babuza abana babaririmbyi babo kuza muri uyu murimo. Ko murabona duhatumwe ikimogi uko twagize nabi yeme. Hari abantu benshi batarumva bino bintu dukora, sinzi amenye impamvu, ariko Imana yo mu ijuru izabafashe bavyumve. Ariko Bishop yarabyumvishije, aratwemerera, araturera, ni inshuti, ni umujyanama, ni umuvyeyi, ni umuntu, ni umukolege, ni umujama, ni byose kuri twe. Imana iguhe umugisha. Imana ikugirire neza. Rero mu magambo make ngaba ndi mubera niwe president, vice wiwe tiyaje uko ngiye kuvuga ibiti uko bikurikirana. Bavuze fondateur nari musize ari kunyisha. Twarane president uwamwungirije ndahari, uyakaba secrétaire général. Aho naje nkaba conducteur na Patrick na Ngabire. Aho uyu mugabo akaba mwarimu Mutanganshuro.
iwe na Keve muze papa na Prince ni umuntu ugira imbaraga nyinshi. Iyo dukeneye amazi n'ubu niyo yagiye kugura turayamutuma. Iyi ndebe zabaye ngiye mwikanisa ni uzuja kuzizana. Iyo dukeneye ibyuma byinshi mwikanisa aza dufasha. Iyo hari vane dukeneye vane ikanisa kugira ngo tuje ahantu aza dutwara. No mushoferi mwiza. Imana guhumugisha. Kevariye uyu namutanga, uyu ni musaza wa Ngabire, uyu namutanga nshuro nibo barimo bacu. Hakaba abajyanama barimo Nkunda Yvonne, akaba n'umubitsi na Kamwiza na Elizabeth uriya, tugira n'amafamiye baratuyoboye nabo ngabo. Imana bamugisha. Boa fatira piano ya mbere gato, mufate mikrofone, dusigaje indirimbo zibiri cyangwa zitatu, mwegera imbere. Yes. Ndamenye uko manager. Hosana Kristo niwe mwami hahirwa je mw'izina rye. Hosana Kristo niwe mwami hahirwa je mw'izina rye. Hosana Kristo niwe mwami hahirwa je mw'izina rye. Hosana Kristo no je mw'izina rye. Hosana Kristo niwe mwami hahirwa je iyo nimwe mu ndirimbo zacu. Igira kandi kantu kavuga ngo mwarebanye kuri YouTube mukore subscribe. Ava ngo umugambi warumye nuko tubabarirwa. Umugambi warumye n'ubugingo bw'iteka. Hosana Hosana Kristo niwe mwami hahirwa je mw'izina rye. Turibana ngo Hosana Kristo niwe mwami. Mugabanye soroho bukeye mw'izina rye. Hosana Kristo niwe mwami hahirwa je. Hosana Kristo niwe mwami hahirwa je mw'izina rye. Iyo ndayitaguze ari ndivuga ngo wino usange Yesu akuruhure umutima. Wino usange Yesu akuruhure umutima. Wino usange akuruhure wino